Bomma Tlhemegolokwani. All right. Thobela Bomma we. All right. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Thobela. I can live with Thobela. When that ever guy. Ke khopela hore ke re Thobela ke go bontate ba re Bomma a le tsebe mhlomong ka lefa dieta tse gore le fe Bomma Thobela bontate ke ba Thobela ra leboga mmagesho le bitso la ka ke madikana mantjele ke rata gore ke Jess bakase go lebogisha sehlopha sa rena sa Thobela FM sa marketing ka fa sa ga boetapele ba Rutsane Mashamba sa se lerato Phofolo Mosang wa Sheng Khomojo Mkoka ke le balama ka mo ke a le leboga kudu setsa se re le se bona selemo ka le baka la boikgafo ba bona go netefatsa gore re ba le sona rata go leboga gape ntate Buthane o a tlileng go rena a se a inyatša a re re na le dieta re di bitša Bomma re nagana gore ge di ka apara ke batho ba Thobela FM e tla ba tse di botse tšeo setšhaba se tla di thabelago ale ra leboga monna gešo gore toro ela ya lena she le kgono re na le seeta se se ebile re se bitša gore ke Thobela Bomma kgopela le mmetheleng matsogo mošomo wa rena o mogolo bjale ka Thobela FM ke go netefatša gore barati bathekgi le balatedi ba rena ba e leng gore ba rata seeta se sa Bomma ebile e le batheeletši ba Thobela FM ba be le sona gore ge re ba bona re kgone go bona Bomma le seriti seo Bomma ba nago le sona ka monageng ya gešo ya Afrika Borwa le lefaseng ka bophara bjale e ka ba bošaedi kudu go nna ge nka se tšee thokana e ka e fa bontate Opama Mabolo mohlankedi mogolo wa SABC ka mo Limpopo monna o ke bolelang ka ena o ge nyaka SABC ka mo Limpopo ke ena monna o reang o yena gore e be ena a tlhalosago lethabo la rena bjale ka Thobela FM bjale ka SABC ka ge re na le se le Bomma Thobela re a leboga oh thank you le ntate Madikana le ntate Buthane re leboga kudu nna a bose ke dio tolo tšea snepe gore le nna ke se ka šalela morago ya kwa ya nna re dio tela dinepe gore le rena re bonagale mo Twitter gore be re le gona ke a swaswa se nka ratang go se bolela ke gore thabile kudu ntho ya Bomma le mo Twitter ka re ke motho wa Twitter nna o kry gore le batho ba bo Port Elizabeth le bo Cape Town gore mathosa ba šetše ba tseba gore batho ka moka ba ba šomišang N1 ba ketimetše go bona Bomma bjale re ta ikhutša diteki tša gore bolaiša sethitho diteki tša go ba le fresh air tšitši re kgone go apara tšona o se ka di hwetša re dio swara ke di-concerts re sa na le 10 minutes re apere seeta bjale re taka ra ikhutša bjalo nna ke motho o mongwe wa go bereka thogo aka e na le go se bereka gabotse nako nngwe ka gore ke na le go dumela gore go dia dilo tše di normal ke ntho ngwe e le gore di-text book tša ka sekolong a di re ruti but ke lemogile gore ge ke ntše ke phela re tšhentšha mebereko gore go le normal kudu le ka kerekeng ba na le gore ba re file thokane ra fela re gatelela ntwe gore go dia dilo bjalo ka motho mang le mang a di dia goba o le two normal protocol of introduction body and conclusion a o ko kry-a a lot that you had anticipated bjale nna ntate Madikana Matšhila ke duma gore ge ba le ka re dumelela tšatši le lengwe ge le ka tsoga le khutše gabotse ba le apetse gabotse ka gae re dio thotha dilo tše le diradio ro ema kua N1 re thake ka re flamatšhine ya palelwa re sana le batho ba bantši on the N1 motho mang le mang wa fetang kua re mo rekišetša dieta tše
le tla bona batho ba ema go ne maphodisa kua re ya ba kgopela gore no re kgopela gore motha for 2 hours le ska fa batho ditikete ka gore batho ba ba tla bang ba emang mo a ba emele lena le didiski tša lefastereng ba emela go apara dieta tša go thoka sethitho ka gare Tamakgoši. Re a leboga kudu Kolobe. Ke tlo tšea sebaka se bjale magagešo ke a tseba letšatši le a fešha go fa ntate Buthane a re mantswe a mabedi a mararo namile morago ga fao ke tla fa bo Mmerudzane Mashamba gore ba re botše gore re di apare gone bjale dieta tše re tshwanela ke gore re dieng. Ntate Buthane. Ke a leboga Ntate Matšila. Ke a le dumediša ka moka batho ba ba ile ba kgona go tla mo. Ke re Mamotla le ntirile motho ka ra phišo e kaka la tloa mahae. Saturday ke tšatši la o khutša la rawa re ile o arabišana le ba le ba re bitšang ka kua meropa ba Thobela Bomma. Ga botsebotse Bomma leina le a laetša gore ke rena batho ba ba tlhomphang batho ba basadi. A e roa gore Bomma ba ba ntswetšeng ke le tee fela. Mosadi o ge le mmona le so ke mma. Mosadi o a le mo le mmona ke mma. Kgaetšedi ya ka e sa le mma. Mma wa ka ntlong le yena e sa le mma. Koko mane ragadi ka moka ke Bomma. Bjalo rena re encourage setšhaba ka moka gore tlhomphang batho ba basadi. Go ka se be bohlokwa gore mašole le maphodisa a protecte basadi ge rena banna re ka protecta basadi. Papata matsogo fa taba eo. Jwalo ge re lata Thobela FM re dula le bona